Siyaphila nathi. Ngiyakwazi ukuthi Hayi nami ngiyasho ukuthi hayi ngiyabazi. Hawu siyabonga siyabonga. Hey, kanjalo ngesime ushoniwe la. Imbala edark mhlawumbe-ke laba u-bright sengonze eseniphakelwa yabo amanzi noma thuthwa amanzi ujeke ngibona kwakuthe ujeke ama-spice, lokho ama-spice sana. bubi khona ujama mana amakhandlela noma inhlisi ya namatheka wakhona la mina ukuthakaza indlela eshandini lokho Mana, this is moving, man. Lola lingane lemakhazeni akazakhona I was cold. kuzokhanya njengoba ifaka amali cabanga Hayi bafana umlando lo. Valiwe njengamanje isitolo. Kuthiwa impahla yisiphi. Woza mama, woza ushaya mama.
Just finish and stop every stop. Nolan. Hey, I'm taking Sibonga kakhulu kwiNyathi Foundation okuyiyona esenzelele umsebenzi lona bafowethu bathi siyabonga kakhulu baqhubeka bafowethu umsupport umsebenzi weNyathi Foundation ukulekelela umphakathi siyabonga nje kakhulu bafowethu lo mndeni lo wona bafowethu esolekelela impilo yengane eneminyaka u-8 yawela untombi kamakhelwane so bafowethu siyadlulisa ukukhulu bafowethu ukubonga Where's this? What's one mistake? Mina ngafundiswa amanazaretha athi makungena ukudla kanje athi wokubusisa konje ngoba abazokudla abantu bayidlela nje abakhola kodwa bengakubonganga ukubonga uNkulunkulu ngoba lento uNkulunkulu usebenza ngomuntu ya hayi ngoba vela uNkulunkulu manje sizothanda savela haleluya Bengisho nokusho ukuthi mawuqeda iprema nje obuye eThekwini uzekini. Hayi bengayena umuntu lo. Bengayena umuntu. Bangivalela isake sengifonela ngolesithathu. Hey, ukusho ukuthi kwasala ubangeke hayi gogo sengiqhanga. Hayi bo. Kwamini weselo kwasukuma indiya lakho nenwele ezimhlophe. Lathi lizobuka ke manje. Lizobuka ke imanga ke bekukhuzwe biyuni. Hayi kwakhulu. Kwamini anginawo ama video ngashuthile bebemeza abantu isikole Sebenzile mina namsebenzi. Ayamandla kaNkulunkulu. Bonga noNkulunkulu bazalwane. Uthi noma usenkingeni engakanani uthi Jehova ungikhumbule uthi yini njengake ngayenza enhle kuwe nami ngasho njalo ukuze uNkulunkulu angisindisele leyo ngane yami ngathi wathi wangikhombisa wathi kanti iambulance izodlula lapho ngakhipha khona iphaya lecathu emphunjana wathi khumbula ukuthi wenzani ngathi haleluya sathi sodlula ngasemaphoyiseni emdumini bayazi lapha ngasekhaya yaphaphama ingane yami ayi sifile
uma wenza into enhle usukuyibekela uphilisa umphefumulo wakho uzenzela nje insuku ezinde kuNkulunkulu ngoba ngisho noma usuhamba nangelanga khona ilanga lakho kufanele ngishona khona uzodutshulwa nje transport kodwa ngabuyiselani ukondla yathi mayisiza lenqola elayisha abantu sekuvulwa ethi umalume kwakhona umalume wami osanda kushona ngathi vula wathi nje vule ifridge lelo mangithi ngiyavela ngithi mina ile mgodi mncane malume angikwazi ukungena ngeke ngenele wathi qhubeka uyivula wavela umphunga sengizongena nami le truck ngathi mangithi ngiyangena kwavela le grocery engiyixhaka phoseka yavale ngathi ngene kodwa hayi sekuphelile kuvale uma ngikhuleka ngibuza ngithi kusho ukuthini uthi hayi umgodi lo uvalwe ngoba lokhu ukudla okuphethe kuthiwa uma uhamba wena laba bantu ububondla bazokondla ubani ungena ukudla kuvale kumgodi ukondla nje kuyaphilisa kodwa nje kuyaphilisa kwenza izinto zakho zibezini hayi siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngeke ehle ezulwini azokudla abantu emhlabeni sisebenza ngomuntu angeke ehle ezulwini hayi siyabonga Siyabonga zoso phaqo besolution sibonga mastrabusi hawu bakithi